Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki dekhot jong ka henyo trap Integrated Territorial Organization henne kasngi ka khatsan tarik unai lur hajar arpaway kilaleg bane shimenta ban sngap ya ke jingatai halor bun kimat hapok ke yang dorbar tauan ka jela katba ka dorbar senrai kadang yan Henry Hadien bagi dekhot jong ka hitu kilapoi ha jengking garrison kila sya khang lentino watla nakaliang ka jongki kilapen I de kipas kiba kilayo tuangnya sngap ya ke jingkren bat kinong yalam kan ni kaseng. Nakalian jungi kiong ba kiong ni la na man kisong asam kiong la ai ka pot apply di kapas tingin apply kene ke di kapas te bro khoi di khon ni dan kapas andre hang ne ta ka pula pau shai ba ka an hang ne ka ba matla ka ba kelut wa ka ba so chakor be tang li selen rup lai leng sarkar kalau long kemudian badai ba ka ai hi ka petsange hi ka bas mo phala du nadu kandai tarik la da bai Insya Allah dewan penting ba balikin syu ni ndala poy hang ni ki ong ba ta tum ta pat hadu mentangin la ong ba ai de keritin tangin sa dispose nang ha hadu mentang yor tin ta ka clear message bangi kani kada pleng ka jing bom sya ka sarkar ini ban shom assembly ka de la jing subut bat ruling bat opposition dan ada balai maki ke sangap jar kila de barang la dayu ka sin char pat ba by for the people kabade ka jongi ta assembly kam de jongki tu sial alu la yelun mas tangkar ben ayaga la sinyang nyu patai kita benriam de assembly sna de bisa jongi ne de ka jongki ne mana basi tu lobi ke we are service they are servant di golong ka intention ke jongi hi kum ka seng banyak dan bentalang lan di bani ban saki ya ka assembly ka benta ka de opposition long hlas nang rim ka bangi kuat ban witness lan ni kuat ban sengap ya ki ki mat ki bangil dawa bati mat isu ki malang res ngalang keseng hato ki kren ne em hokok assembly nama tak dawa jong gari bagi kam tam yo podu sam bat ki digi isu ki mat ki bangil ya res naga seng sungi andre pen ban hadin bangil yo ya ki pas ban ya don mentalang hokok assembly ban isong hokok assembly andre lapoi hini pat ka kelak kongkong yang hana ba yo bar kimsya mala jengi jika peti sai ba kini di sarkar ke ba tenang klik ke presiden tenang klik is kam de stable government kadi government tang nagbanta ban di bakwan mentoy tang katukan ni tang bandiang ya ki yang gasem lajong trai kun ta perkacu ya ka yap ka im jong ba jala jong im bro ko di negeri jong ngin jong khai jong klik ti kinai pun butin isu berasateng nadok ki border isu highway nang kaki coke factories kitu ki kam jing tipsi po kejala jongi tigling jongi dang kata him kuat ban ai kubor sarkar ba nginong song dikti nang ni sama nginai kating kan sarhem hapo gabriel nya